zabanje byavugwa yuko urugamba rwo muri kino cyerekezo cya Kivu Amajyepfo ruzaba urugamba rukomeye. Bamwe baravuga bati ruzaba isibaniro ridasanzwe bitewe nuko buri wese adashaka guhara. Wa mugani ngo buri wese ashaka gutsinda, ashaka kugaragaza neza ko ari umunyembaraga. Ibyo rero iyo bibaye, abaturage akenshi nibo bahura n'uva gusenya, n'abafite umututu w'imbunda cyangwa se afite imbunda zo gukora kumbarutso baba barabisinyiye gupfa cyangwa se gukira, ariko abasivili bagahura n'ibyago. Muri Kivu y'Amajyepfo mu cyerekezo cya Kipupu, imirwano n'ubundi yongeye kuba isibaniro hagati ya Wazalendo ndetse na M23 mwihangana riremereye cyane. Wazalendo iravuga yuko mu mirwano ikomeye cyane umudugudu wa Kiseke bongeye kuyisubiza bawambuye M23 mu rugamba rutoroshye cyane rwabahuje bakarwana. Urugamba rukarangira nabi ku ruhande rwa M23, ari nako rurangira neza n'ibyishimo byinshi ku Wazalendo, bagaragaza neza cyane ko insinzi yabo iri kujya mbere. Ibi byavuzwe gute? Ibi byavuzwe nyuma yuko urugamba rwabereye muri kano gace ka Kiseke rwarangiye. Amakuru aturuka muri ibyo byerekezo avugwa ku ruhande rwa M23 avuga ko aka gace aribo bakagenzura, barangije kuvanamo Wazalendo. Rugabo Fidel ku giti cye yaje kwemeza iby'amakuru, avuga ko bakarangiye FARDC na Wazalendo ibice bya Kipupu na Kiseke baravyigarurira ndetse bashyiraho umutekano ku buryo bweruye. Wazalendo yanyuze muri hepfundo kugira ngo igitero kimwe Kiseke, baravuga ko babigenje bate, turabigarukaho. Iri ni itsinda ry'abasirikari ba Republika ya Congo bitwa ingabo zidasanzwe zimaze iminsi zihabwa imyitozo n'abasirikari baturuka ngo muri Isirayeli. Aba basirikari mubona imbere yanyu kimwe n'abandi bagenzi babo ngo basoje amahugurwa abemerera kuba abasirikari b'imbaraga inkorokoro ku mirongo y'imbere ku rugamba, ngo bajye kugaba igitero gikomeye cyane kuri front line aho baba boherejwe, kandi bazanira icyizere abakongomani. Gutsinda ikaba ariyo ntego ndetse no kurangiza ibibazo byose byibasira uburasirazuba bwa Congo bikaba ikintu cy'ingenzi cyane bagomba gukora. Ibi byavuzwe cyane cyane mu gihe FARDC yari imaze iminsi igaragaraho gutsindirwa ku mirongo imbere ku rugamba. Ngubu iyo nkuru tugiye kuzajya tuyiga mu mateka, cyangwa tuvuga ngo kera habayeho FARDC itsindwa, ariko FARDC yiminjiyemo agafu igira imbaraga izana imirwanire mishya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Abangaba ngo bahawe imyitozo idasanzwe n'abanyembaraga kandi barashoboye, bagomba gutsinda urugamba rwose, bashobora kujyamo, bashobora guhindura ibintu byose ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ari navyo bitegerejwe ko hari igihe gikomeye cyane gishobora kugera, maze abasirikari ba FARDC bafatanije na Wazalendo bakongera kwisubiza icyubahiro imbere ya M23, ari nako bahagarika M23 mu bikorwa byo gukomeza kugenda yigarurira ibice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Icyakora ibi byose bivugwa kuri M23 cyangwa se byose bivugwa ku mirongo y'imbere ku mirwano aho FARDC ikomeje gukorera, ndetse na M23 kabiri gushaka uburyo yakomeza gukora ibikorwa byo bya gisirikari. Hakomeje kuvumbuka amakuru agenda atungurana cyane, aho uruhande rwa FARDC ibyo ruvuga ngo rugiye gukora basanga na M23 yakaniye ko hari ibyo iza gukora, maze bigatuma icyitwa imirwano gikomeza kuba ikibazo kiremereye mu karere k'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Congo. Turabigarukaho. General Muhoozi Kainerugaba yahuye na Perezida Paul Kagame i Kigali ari kumwe na Mwenda. Bagiranye ibiganiro bihariye mu bufatanye bw'ibihugu zombi, aho banaganiriye ku bijyanye n'amahoro mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, by'umwihariko mu burengerazuba bw'u Rwanda ni muri Repubulika ya Congo. Iby'inamara wongeye kubiganiraho ituze muri kano karere ngo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Perezida Paul Kagame n'umugaba w'ingabo za Uganda UPDF ariwe General Muhoozi Kainerugaba bagiranye ikiganiro kitari gitoya, ariko kandi nanone yabanje guhura na General Mubaraka Muganga, ni umuyobozi w'ingabo z'u Rwanda. Aba rero bagiranye nabo ibiganiro, ariko ngo FDL na Congo bari guhindura amasezerano ya Washington DC muko babishaka. Akaba ari kuvugwamo ibihugu bitandukanye birimo Angola, birimo Bubiligi, birimo Afurika y'Epfo, ngo byahawe uburyo FDL ngo yifuza kurangiza kino kibazo cyo muri Congo, ngo ikirego u Rwanda rukomeza kuvuga kuri Congo ko u Rwanda ko Congo icumbikiye FDL shagunganya umutekano w'u Rwanda, ngo agiye kugikuba na zero, ngo maze ngo impamvu z'intambara muri Congo zibe zero zirangire. Bimeze gute? Ndaje mbikubwire ibiri kuvugwa byose none kimwe kize ku ruhande, ahubwo byose ko bizakabaye tubigarukeho. Wanyemera nkaguha ikaze, hanyuma tukaza turebera hamwe iby'uyu mugambi nanone uri kuvugwa yuko ngo Uvira yabiri kugotwa bikomeye cyane na M23 mu buryo bw'ibanga. Ntabwo nzi ibyo wabimenye,
reba ko ingata zikongera gota Uvira ishaka kuyigarurira niyo nkuru turaza gusubikiraho, ariko ibindi byose nabyo tamaze kubona neza uko byifashe ku butaka bwa Kongo. Niyo mpamvu unyemereye nguhaye ikaze ngo tujyane ku musozo teramwe kamwe ku kandi kubzavuzwe byose uko byakabaye nta na kimwe dusize inyuma. Njyewe Mungu wa Kamanzi Rwande ngaye ikaze tujyane ku musozo tumenye ibihari. Duhera hanga ku mirongo y'imbere ku rugamba nko muri Kivu Amajyepfo havugwa intambara itoroshye. Wazalendo bakaba bari kwivuga yuko Kiseke bongeye kwigarurira bayambuye M23. Tariki 25 z'ukwezi kwa karindwi n'umunsi Fidel Logabo uvugira twirwaneho muri Kivu Amajyepfo yavuze ko bagavye igitero gikomeye cyane kuri FARDC na Wazalendo, bakabambura agace ka Kipupu ariko n'imidugudu bituranye. Agace ka Kiseke nako kakamwe mu duce twigaruriwe bikomeye cyane kari muri gace ka Mwenga, na gace ka Mwenga wavuga ngo ni teritwari ya Mwenga ugana mu bice bya Itombwe ariko ni hakurya gato ya Minembwe. Amakuru yemeza ko aka gace ka strategique cyane kuri FARDC kuko icyo gihe kuhagenzura kwabo byabaga biboroheye cyane komeza kugenzura inzira zigana mu Minembwe hakurya ya mu gice cy'Uburasirazuba. Hanyuma kandi nanone gukomeza kwa M23 kwari guca intege FARDC ku buryo bwuzuye. Wazalendo iravuga yuko nyuma yuko bakuwemo bongeye kwisuganya bahuza imbaraga ndetse n'ubushobozi, bati mureke dukora igitero gikomeye cyane tugaragaze ko tutaragafuka imvugo rimwe, twemerere abaturage bacu ko dushobora kugarura ituze ku butaka bwa Kongo, ko dushobora kugarura ibyatakaye birimo n'uduce twose twaba twatakaje ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nyazuko duce tukongera kugenzurwa na Wazalendo kimwe na FARDC. Uko niko bahise batangiza urugamba rutoroshye kuri M23 birangira ngo M23 bayikoreye ibikorwa by'amframbi agace ka Kiseke barakigarurira. Dore amagambo baherekesheje iyi video. Kiseke na gace gaherereye mu misozi miremire y'intara Kivu Amajyepfo gafata cyane n'agace ka Mwenga murenge wa Itombwe hafi y'umupaka n'agace ka Fizi. Ni aka gace ka Kiseke gaherereye. Zalendo bakomeza bagira bati dore uko ingabo za RDF zikoresha indege za pilote mu turere dutuwe cyane n'abaturage muri Kongo. Iki ni icyaha gikorerwa ikiremwa muntu no kwica amategeko mpuzamahanga y'ikiremwa muntu. Bakimara ngo kwagera basanze inyumba, imidugudu, inzu zaho ngabo zatwitswe n'ibitero za drone. Burya ngo muri cya gitero gikomeye cyane cyahangamuye FARDC muri iyi midugudu hakoreshejwemo drone za M23 ari nazo zari base abasikari maze basigare ku butaka ngo binjira bakora amasuku, ndavuga ba M23. Rero ngo Wazalendo bamaze gukora agatendo ko kwisubiza aka gace ka Kiseke ngo basanze inyubako zimwe zatwitswe na M23 batazira u Rwanda. Bavuga yuko ibyo ngibyo ari ibyaha by'intambara bikorwa byibasira inyoko muntu byakozwe rwose ngo ntacyo ababikoze bitayeho, ari ibyaha byo kwamaganira ku ruhande mpuzamahanga cyo kwamagana ku rwego rukomeye kuko ari ibyaha bibi z'intambara bikomeje gukorwa n'ubutegetsi ngo bw'u Rwanda. Bavuga M23 ngo ingabo za M23 batazira u Rwanda izo zikoze ivyo bikorwa, bakavuga yuko ari ibintu bigaragaza neza cyane ubunyamwuga bukeya ndetse bagahamya neza ko icyo bazanye ari amahoro, ibitandukanye nuko M23 yo iri kwitwara muri kino gihe cy'igikorwa cy'igitero kidasanzwe muri karere kaganda muri Kivu Amajyepfo. Nyine birumvikana ari imirwano ikomeje kubera ariko muri Kiseke. Hanyuma ariko nkuko bikomeza kuvugwa n'abari kuri front line, bamwe bavuga yuko ibyagaragaye by'isenywa ry'amazu utakemeza 100% ko ari M23 yabishindwa, kuko ngo na leta ya Kongo ikunze gushinjwa ibyaha nk'ibyo ngibyo ku rugamba, ikora ibyaha by'intambara. Nkuko amakuru bivuga ngo AFC/M23 ngo ntihwema kwica ngo abaturage ikoresheje ibitero by'indege mu miji ya Kipupu ndetse no mu misozi ya Mwenga umurenge wa Itombwe, niko Wazalendo banditse. Icyakora
nubwo amakuru yo gushinja M23 gukora ibyaha byo kwibasira inyokomuntu cyangwa se kwibasira abaturage b'abasivile kuri ubwo butaka bitapfa kwemerwa cyangwa se umuntu atapfa kwemera ko ari impamo, ariko kimwe cyo kwemera kandi n'abazarenda ubwabo batahakanye nicyo kwamburwa agace ka Kiseke kakaba kari mu bugenzuzi bwa M23, nko guhamya neza cyane ko aka gace batakikagenzura, kari kugenzurwa byuzuye cyangwa se agace batakagenzura ku buryo bwuzuye, ahubwo bari kurwaniramo na M23 kuko nabo bemeye ko none ibitero by'indege zijya pilote ndetse n'abasirikari bo ku butaka baje kugaba ibitero muri aka gace, ngo bikarangira ngo bakoreye ibya mbi abasivile, abaturage batuye muri ako karere bakorewe ibikorwa bibi cyane nk'uko Wazalendo babigarukaho mu nkuru yabo bashyize kuri X, nkugaragaza neza ko M23 ibikorwa ikora ari ibyaha by'intambara, ariko bo icyo bakora ngo ari gutanga amahoro n'umutekano ku nzirakarengane, ku basirikari bose ba Wazalendo, ngicyo bashyize imbere ari umutekano wuzuye w'abasivile muri ako karere. Tukivuga ku bw'amatsinda y'abasirikari buretse gato mbere ko ngaruka kuri kino gikorwa cyo muri Mwenga ndetse n'inzigana muri Uvira, manze mubwire ko amakuru akomeza gushyirwa ku mbuga nkoranyambaga n'ibinyamakuru bimwe na bimwe ashimagira cyane ko Kongo igiye kuzana irindi tsinda ry'abasirikari badasanzwe bagiye gukora igitero cyuzuye ku butaka bwa Repubulika ya Kongo bahangana na M23. Iri ni itsinda ry'abasirikari bwo kwamaze iminsi batozwa n'ingabo za Isirayeli ku butaka bwa Repubulika ya Kongo, ngo bari guhabwa ubushobozi budasanzwe bwo kugira imbaraga ku mirongo y'imbere ku rugamba. Mu gace ka Kibomwango habaye isozwa rya batayo nyinshi zisoje imyitozo za gisirikari, batayo z'ingabo zidasanzwe, imyitozo yakoreshejwe n'abarimu ba Isirayeli baturutse muri Isirayeli kugira ngo izi ngabo za FARDC zigira ubushobozi buhambaye bwo gukora ibitero bikomeye cyane no kwibasira uwo bita umwanzi ku mirongo y'imbere ku rugamba, ndetse no kuzuza uburyo bukomeye cyane bw'uburinzi muri ako gace ndetse no kuhashyira amahoro, nk'uko babigarukaho nk'igikorwa gihimbaye leta ya Kongo yitayeho ku buryo bukomeye, ihamya neza cyane ko ari bwo buryo bwiza bwo gucungira umutekano abaturage b'inzirakarengane. Iki gikorwa cyo kugenzura cyangwa se igikorwa nyirizina kivugwa cyo gukurikirana abasirikari bagahabwa imyitozo igezweho, bagahabwa ubushobozi bwose bukwiriye kugira ngo babe abasirikari b'abanyamwuga, byagizwe muri ngo na Isirayeli ifatanyije na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gutoza abasirikari. Ntabwo ari ubwa mbere havuzwe ingabo za Isirayeli ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nko gutanga imyitozo ya gisirikari. Bakunze kuvugwa cyangwa se bavuzwe kenshi ko bari muri Kongo bafasha FARDC kugira ubumenyi budasanzwe bwa gisirikari no kugira ngo babashe kwirwanaho ku mirongo y'imbere ku rugamba, nyuma y'uko ingabo za FARDC zagiye zigaragara zidafite ubushobozi bwo guhagarara imbere ya M23. Ibyaze guherwa bivugwa yuko abanyayisirayeli batumijwe na leta ya Kongo ngo baze gutanga umusada mu gutoza abasirikari ba FARDC ngo bagire ubwo bushobozi. Hanyuma reka ngaruke kuri iyi nkuru irebana na General Muhoozi Kainerugaba ndetse na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bahuye bakaganira. Ni ikiganiro bivuga ko cyari ikiganiro cy'ingenzi cyane hagati y'impande zombi. Perezida Paul Kagame yakiriye General Muhoozi Kainerugaba uyu munsi, umuyobozi w'ingabo za Uganda UPDF, Uganda People's Defense Forces, mu nama yabo bunguranye ibitekerezo ku bufatanye bukomeye hagati y'u Rwanda na Uganda ndetse no ku ngingo zijyanye n'amahoro n'umutekano n'ituze mu karere, nk'uko n'ibinyamakuru bimwe bigarukaho ko ikiganiro cy'ingenzi cyane hagati y'aba bayobozi bombi. Ibiganiro byongera kandi kwemeza ko ibihugu zombi byiyemeje gukomeza umubano wabyo no guteza imbere amahoro arambye ndetse n'ubufatanye bwa hafi mu nyungu z'akarere, ari nacyo ngo cyitaweho cyane aho akarere kagomba kungukira mu mutekano. Kubw'ibyo Uganda ndetse n'u Rwanda bagomba gufatanya kugira ngo akarere gatekane kandi amahoro yungukirwe na bose. Ni mu gihe kandi u Rwanda ruvuga ko muri Kongo hacumbikiye FDLR ihungabanya umutekano w'u Rwanda kandi ikomeje kuba inkingi ya mwamba kuri FARDC, bahereza FDLR ibikoresho bakaba bifuza guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rwavuze ko itazabyihanganira kandi mpamvu rwashyize ingamba z'ubwirinzi. Nyamara ngo barimo guhindurwa umuvuno wa FDLR bashaka guhindura amasezerano ya Washington, icyo yateganyaga n'ikigenderweho, ahubwo hakazanwa indi ngingo itizwe umurindi nka leta ya Kongo kimwe
na FDLR ubwayo. Ariko se byagenze gute? Tshisekedi Chilombo biravuga ko yohereje Ramaphosa na Lorenzo ubutumwa bw'ibanga burimo ubwerekeye FDLR. Perezida wa Repubulika ya Congo Felix Tshisekedi Chilombo yohereje ubutumwa bwihariye kandi bw'ibanga ba Perezida Cyril Ramaphosa Afrika y'Epfo na Joao Lorenzo Bangora. Ubutumwa bwashyikirijwe abayobozi biciye ku Minisitiri wa Congo ushinzwe kwihuza kw'akarere Floribert Anzuruni Isoroketi wa kane tariki 23 Nyakanga 2026. Anzuruni yakiriwe na Cyril Ramaphosa i Pretoria amushyikiriza ubutumwa bwihariye kandi bw'ibanga bwa Tshisekedi. Umunsi wakurikiyeho ku 24 Nyakanga intumwa ya Tshisekedi yashyikirije ubutumwa nk'ubwo Perezida Joao Lorenzo i Rwanda. Nubwo ikubiye muri ubwo butumwa bitashyizwe ahagaragara, uruhare rwa leta rwavuze ko ibiganiro bya Anzuruni na bariya ba perezida bombi byibanze ku kibazo cy'umutekano muri Burasirazuba bw'igihugu ndetse n'imibanire hagati ya Congo n'ibyo bihugu. Nyamara wibuke ko nyuma yo guhura n'abangaba byanavuzwe ko Anzuruni yagereje mu bihugu z'i Burayi agahura na Maxime Prévost, aho nawe yamushyikirije raporo ijyanye na FDLR n'uburyo FDLR yifuza kurambika intwaro hasi. Kindi yageze no mu muryango w'ibihugu z'i Burayi, nabo abashyikiriza urwandiko Tshisekedi Chilombo yabandikiye. Bibaye rero ari urwandiko ruvuga kuri FDLR ngo kaba ari agatego cyangwa se ari umupango ukomeye cyane Tshisekedi Chilombo arimo kubaka wo kurandura FDLR akoresheje uburyo bwe bwihariye butari umututu w'imbunda, butarimo kurwanya FDLR bakoresheje intambara, ahubwo hakoreshejwe ubundi buryo wavuga ngo barangije no gutegura kandi ngo burimo kwishyikiriza ingabo kwa FDLR. Nyamara ibinyamakuru igihe bigaragaza neza ko iyo ngo wari undi muvuno ukomeye cyane wo kuvugurura amasezerano ya Washington. Ahubwo mu gihe hari ibyo nk'ikinyamakuru cyabyanse cyitwa Igihe kiti mu gihe hari ibikorwa byo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR washinzwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 byaheze mu magambo, ubutegetsi bwa Repubulika ya Congo bwatangije gahunda nshya yo guhindura amasezerano y'amahoro ya Washington. Cyakumwe kugerageza kwemeza afatanya ibikorwa muri Amerika n'i Burayi inyandiko y'umushinga wo gusenya FDLR ariko bitanyuze mu bikorwa bya gisirikare. Leta y'u Rwanda n'abasesenguzi mu bya politiki bagaragaza ko ari umukino wo kuyobya ngo uburari utagamije gukemura ikibazo bugihereye mu mizi, ari nayo ngengabitekerezo ya jenoside. Minisitiri ushinzwe kwihuza hamwe n'akarere Floribert Anzuruni Isoroketi ku 13 Nyakanga 2026 yazengurutse ibihugu birimo Uganda, Togo, Burundi, Tanzania, Ububiligi, Ufaransa, Afrika y'Epfo agera ku cyicaro cy'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu z'i Burayi Bruxelles. Nubwo ku mugaragaro byavuzwe ko izi ngendo zigamije kuganira ku mutekano w'Uburasirazuba bwa Congo, mu buryo bw'ibanga ngo hari ikintu cy'umwihariko leta ya Kinshasa yari igamije kiri mu butumwa bwihariye bwa Tshisekedi yashyikirije abamwakiriye. Ikinyamakuru Jeune Afrique cyavuze ko Kinshasa ishaka kwemeza ibihugu byo mu karere n'ibyo mu burengerazuba bw'isi kwiri gukora ibishoboka byose mu gusenya imitwe ya FDLR mu gihe ikomeje gushyirwaho igitutu kubera kutubahiriza amasezerano y'amahoro ya Washington ubwo n'u Rwanda. Ariko nanone Leta zimwe za Amerika ngo bashyiremo agafu bakora ibishoboka byose basenye FDLR. Izi ngendo nyinshi zatewe n'uko ngo Washington yakomeje gushyira igitutu kuri Kinshasa. Ku 27 Kamena umujyanama wa Perezida wa Amerika mu bijyanye n'ubufatanye na Afurika Masad Barroso yabwiye akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ko leta ya Congo itubahiriza isezerano ryo gusenya FDLR. Miss Anzuruni yagejeje ku bihugu yasuye inyandiko igaragaza gahunda nshya yo kurambika intwaro no gusubira mu buzima busanzwe kw'abarwanyi b'umutwe wa FDLR. Iyi nyandiko irimo umukono wa Victor Byiringiro, umuyobozi w'urwego rwa politike rw'uyu mutwe, irimo ibyo Kinshasa yita gahunda yo kurambika intwaro ku bushake no kwisesa k'uyu mutwe nyuma y'ubukangurambaga bwa leta ya Congo. Iyi nyandiko Byiringiro yashyikirijwe Tshisekedi tariki 30 Gicurasi 2026 igaragaza ko gusenya FDLR bizaba igikorwa cya politiki aho kubanga icya gisirikare, kandi ko abarwanya FDLR bakwiriye gushyirwa mu kigo cyihariye kirindi umutekano ntibagabweho ibitero kuko ngo baba barambitse intwaro hasi bamanitse amaboko. Byiringiro Victor navuze ko abarwanyi ba FDLR badakwiye gucyurwa mu Rwanda ku ngufu, ahubwo ko abadashaka gusubira muri iki gihugu bakomokamo bafashwa kujyana gutura mu bindi bihugu hamwe n'imiryango yabo bari kumwe muri Congo. Urundi ruhande rwa Kinshasa, Minisitiri Anzuruni yayigaragaje nk'intambwe ikomeye. Congo ishaka kwerekana ko irimo gukuraho icyo yita urwitwazo rw'u Rwanda, kuko ubutegetsi bw'i Kinshasa buvuga ko FDLR ari urwitwazo Kigali ikoresha mu gushyigikira ihuriro rya M23. Leta y'u Rwanda yamaganye iyi nyandiko igaragaza nk'amayeri yo kwigaragariza cyangwa se yo kwirengagiza amasezerano y'amahoro ya Washington asaba leta ya Congo gusenya umutwe kuva yasinywe tariki 27 Kamena 2025. Gusa ko kuva icyo gihe
binyuze muri mu gisirikari bavuze ko igikorwa cya mbere atari kurasa kuri FDLR ahubwo ari kwishishikariza kwitanga muri byabereye muri Walikale byo kohereza indege ivuga ifite megaphone ndetse no kunaga inyandiko mu duce turimo ngo FDLR ngo barebe ko bakishyikiriza ingabo za leta. Hanyuma ibyanavuzwe na Madame Kayikwamba Wagner ubwaganaga n'itangazamakuru k'icyo bashyize imbere atari kugana na FDLR ahubwo ari kuyisaba gushyira intwaro hasi. Mu kinyamakuru La Libre cyo mu Bubiligi nacyo cyabitangaje, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko nta kindi iyi nyandiko igamije keretse ngo kuyuza uburari. Minisitiri Nduhungirehe yagize ati twitaye ku masezerano twasinye, gerageza ryose ryo gushyiramo ibindi bintu bigamije kugaragaza FDLR nk'uruhande ruri muri aya masezerano ntitwaryemera. Ibyo bigamije gutesha agaciro inyandiko yasinyiwe Washington. Yongeraho ati amasezerano ya Washington ni inyandiko nziza, ibirimo byose birakunze bishyizwe mu bikorwa. Tukaba dufite icyizere nyakuri cyo kugana ku mahoro n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari. Abasesenguzi mu bya politike bagaragaza ko ibyo gushyiraho aya masezerano yo kwisesa ku bushake atari ubwa mbere bibaye ku mutwe wa FDLR kandi ko iba ari ikinamico. Professeur Bob Kabanda, umwarimu w'ibijyanye na politike muri kaminuza ya Liège mu Bubiligi, yatangaje ko ibyo kwisesa kwa FDLR bidashoboka. Professeur Kabanda yagaragaje ko muri Nyakanga mwaka wa 2000 Laurent Désiré Kabila yayoboraga igihugu yagize uruhare mu iseswa ry'umutwe wa ALIR agamije kuyobya uburari, nyuma atangiza ishingwa rya FDLR, ariko nubwo nawe uyu munsi ari mu bari kurwanya FDLR. Uyu mwarimu abona ko niyo uyu mutwe wasenywa nk'uko inyandiko ya Byiringiro Victoire bigaragaza, mu gihe kiri imbere hazavuka undi mutwe ukora nkayo cyangwa se ufite ubukana kuyirusha. Ati gahunda nshya yemerera FDLR kwisenya ibintu byumvikana kandi Kigali ntizabyihanganira kuko nibagiwe ALIR n'ivuka rya FDLR ishyigikiwe bikomeye na Kinshasa uyu munsi. Dushingiye kuri iyi nyandiko twatekereza ko amateka ashobora kwisubira mu gihe kizaza akazavuka undi mutwe ukurikira iri seswa. Kuva mu ntangiriro za 2026 Tshisekedi yavuzeho umugambi wo guhindura izina rya FDLR agamije guhindura isura ifite mu maso y'umuryango mpuzamahanga, akaba ashaka ko ihinduka FCLR, Front Commun pour la Libération Rwandaise, ariko ikagumana ingengabitekerezo y'imiterere ya gisirikari isanganywe. Gusa ariko ibyo nyine byayifasha kuba yacika ingengabitekerezo ya jenoside, kuba bayishinja gukora ibyaha bya jenoside ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda, jenoside yakorewe Abatutsi. Ibyo rero ngo mu gihe FDLR yamaze kwisesa undi mutwe wazavuka, nyine wari umutwe bisanzwe nk'indi yose idafite ubwitwazo bwa jenoside yakorewe Abatutsi ngo bayishyiraho. Ibyo Kongo ivuga ko FDLR ngo n'ubundi ari ubwitwazo bw'u Rwanda, ariko yuko babanje guhakana kitabaho, mwese kwemera ko igiye gushyira intwaro hasi, ubwo baremera ko yabayeho. Ibi rero nibigaragaza neza cyane ko Kongo iri mu bikorwa bihambaye byo kumvikana n'ibihugu z'amahanga mu bijyanye no guhangana na FDLR, cyangwa se no kwemeza ngo ibyo Washington iteganya ari nabyo Kongo ivuga ko iri gushyira mu bikorwa binyuze mu kwemera ko FDLR irambika intwaro hasi. Urabona Anzuruni ibyo ni ibihugu yagiye anyuramo, aho ngaho yari kwa Museveni, aho ngaho yari kwa Evariste Ndayishimiye, muramubona amuhereza urwo rwandiko Tshisekedi Tshilombo yanditse, aho ngaho yari kwa muri Togo kwa Perezida Gnaskibe, hanyuma aho ngaho yari muri nanone mu Burundi, hanyuma aha yari muri Tanzania naho yasuye, ndavuga bwana Anzuruni, aha yari mu Bubiligi kwa bwana Maxime Prévost, aha ngaha yari muri yari mu gihugu mu Bufaransa, ni muri ambasade mu Bufaransa. Hanyuma aha ngaha yari mu muryango w'ibihugu by'i Burayi, uyu ni uhagarariye umuryango w'ibihugu by'i Burayi. Aha ngaha yari muri Afurika y'Epfo kwa Ramaphosa, aho hose nyine yagiye ahura n'abayobozi b'ibi bihugu baganira, abashyikiriza urwandiko Tshisekedi Tshilombo yamuhaye ngo agaragarize aya mahanga ibibazo bikomeye cyane ngo byibasiriye Repubulika ya Kongo n'uburyo Kongo yifuza kubikemura mu mahoro, binyuze cyane cyane mu kwemera ko Kinshasa izarandura FDLR, kandi kwirandura bihereye cyane cyane kuko FDLR nayo ubwayo yemeye kurambika intwaro hasi ikajya mu buzima busanzwe, ikareka ibikorwa bya gisirikari bakamenya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ubwo urwitwazo ukaba rurasenywe burundu. Icyakora Kongo ikivuga cyamutse cyemewe n'ibi bihugu by'amahanga, bakemera ko FDLR isheshwe ahantu bari bagashyirwaho, bakayishyirwa wenda mu kigo runaka cyangwa Kinshasa cyangwa se Beni ntumbaze, hanyuma bakagaragaza neza ko FDLR yasheshwe mu buryo bugaragara. Nubwo u Rwanda avuga ko ibyo bintu byari kuyobya uburari, amahanga aramutse abyemeye byakongera kugorana cyane ko Kongo ishinjwa gufasha FDLR kandi barambitse intwaro hasi.
Icyakora igiherwa kikavuga yuko ikindi gikomeye cyabaho ari uko hashingwa undi mutwe nyine wa FDL byabirangiye ngo ari yarangiye agashingwa undi mutwe bishoka cyane cyane ko hategungwa na leta ya Kongo ngo yize kugaragara yuko abari muhungu wa Habyarimana Juvenal Habyarimana witwa Jacques Habyarimana wari mu mushinga wo gutangiza indi mitwe gutera igihugu cy'u Rwanda bakazaza ariko n'urundi ngo gahunda ari nke FDL ariko umutwe mu wa FDL utakivugwa avugwa undi mutwe n'irindi zina n'undi mugambi. Gusa ariko gahunda irimo ibihugu n'undi byakunze kuvuga yuko Kongo kwiriye kurwanya FDL bisa naho ibyo bihugu byose bishaka kuzikimira uyu mushinga wa Kinshasa kimwe na FDL bakufata nk'umushinga w'ibanze ndetse bikavuga yuko mu gihe ingabo z'u Rwanda izovuga ari 23 zaba zikomeje gukora imirwano kutaka bwa Kongo FDL yararangiye no bya bigaragara neza ko igitero ngo cyeruye kuri Kongo kuri ibyo bihugu byose byaza gutabara nk'iyagatera bitabara Kongo mu buryo bwa nyabwo bakaba aragatego Kinshasa iri gutega kandi FDL yaba yarahawe byinshi birimo n'amafaranga menshi kugira ngo yemere kurambika umugambi wabo hasi bumaranye imyaka irenga 70 bari bafite ngo gutera igihugu cy'u Rwanda bakaba rero bemeye kurambika hasi habarimo ngo byinshi bemerewe yabirimo umutungo cyangwa se wenda bundi buryo bazagera kuri ibyo ngibyo binyuze mu yindi mitwe izashingwa ariko ngo kubw'ibyo ngibyo kuko FDL ngo yabitakiriho nta kintu na kimwe cyaba kiri kwemera M23 bashinja ko u Rwanda nubwo yitabyemera komeza kwa gutaka bwa Republika ya Kongo kuko FDL ngo yaba itakiriho ari nabyo benshi bavuga ati ibintu no kubicungira bugufi byaba birimo kuyobya uburari niko mwumvisha hamwe masesenguzi bavuze ngo ikinyamakuru cyitwa Igihe cyabigarutseho mu magambo yabo. Gusa ariko hari nanone ikindi cyongeye gutungurana muri kino gikorwa FDL irimo gupanga amakuru aremeza yuko Kongo ngo mu gihe yazaba yashyize abasikari bose hamwe ba FDL mu kigo kimwe bagacungirwa umutekano ngo icyo gihe bishoka cyane cyane ko batazanaryozwa ibyaha byabo bya genocide ubwo icyo gihe ngo baza bagizwe abantu bemeye kutaha ku bushake mu gihugu cyabo nta gahato karimo cyangwa se kuva mu bikorwa bya gisirikare nk'abashaka amahoro. Icyo gihe rero ngo uyu musikari amanitse amaboko nta cyaha kindi aba kiryozwa aba yemeye nyine gutanga amahoro. Hanyuma se icyaha cya genocide kirasaza nabyo bikaba ikindi kibazo. Ibyo tubiveho tuzamenya iby'iminsi yatse ibyo ari byo tuzagenda tumenya neza biri kujya mbere ngo ni ibiki ese koko uwo mugambi niko uzarangira uwo mugambi niko uzagenda cyangwa haraza kubaho ikindi kibazo gikomeye kiraza gutuma ukutumvikana gukomeza kutaka bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo bikaba zatera ikibazo ahubwo gikomeye cyane n'intambara itoroshye ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se akarere kose muri rusange kakisanga mu byago bikomeye bitewe no gushyigikira FDL kwa gukozwe na leta ya Kinshasa ishyigikiwe n'ibihugu byose bari kunyuramo. Hari umugambi ngo wari wa M23 gufata umujyi wa Uvira nyuma yuko hari ibitero bimaze iminsi bivugwa muri Kivu y'Amajyepfo mu byerekezo bigana Baraka. Makuru aremeza yuko mu nzira iva Kwezelo ndetse n'inzira ituruka ruguru muri Ruhwinza werekeza mu Sonjo hagaragaye abasikari benshi ba M23 bafite ikoresho bya gisirikare bakomeje gutumbera inzira igana muri Uvira. Byaravuzwe yuko n'ubundi M23 ikishaka ari uguca konigisira hagati ya Uvira na Baraka banyuze mu gice cyo kwa Mulema bakanyuruka hepfo gatoya bagitafata umuhanda utuka Uvira ugana Baraka mbere ko bafatana Baraka ubwaga bafunze itumanaho ryose cyangwa se uburyo bwo gutanga l'enfort ugatuka Uvira buza muri Baraka cyangwa se kuva muri Baraka bujya muri Uvira. Icyo gihe bikahita biborohera cyane kugaba igitero kuri Baraka ari nako biroroheye kugaba igitero kuri Uvira bakoresheje front line ebyiri z'ingenzi Kwezelo Musonjo. Kabone nubwo nanone mu gice cya ruguru uturuka muri Luvunji na Rubarika hari abasikari ba M23 nabo bakomeje gutera icyugazi FARDC ndetse na FDNB bafite ubwoba ko izi ngabo z'ibihugu zombi igihugu cy'u Burundi ndetse na Kongo bashaka kuzahuza imbaraga maze bagaterwa nubwo bahuje imbaraga ngo bagaterwa na M23 iturutse mu gice cya ruguru bikarangira umujyi wa Uvira wongeye kwibasirwa. Icyakora kuri inshuro ngo biramutse bigenze nk'uko M23 bivuga ko yabirimo kubipanga ikataka umujyi wa Uvira inyuze muri iryo rembo ngo zaba bisa n'ibirangiranye FARDC kuko kuri inshuro kwigobotora M23 byaba ari ikintu kigoye cyane ku rwego ruhambaye kuko nta nzira n'imwe baba bafite yo kunyuramo abarwanyi ba FARDC bahunga imirongo y'imbere ku rugamba bo mu gice cya ruguru M23 baturutseyo mu gice cy'amajyaruguru y'uburengerazuba muri Musonjo baturutseyo mu gice cy'uburengerazuba bwagana amajyepfo ubwo nuva turuka Kwezelo basikare M23 baturutseyo hanyuma
ndanone bagafunga n'umusada cyangwa se l'enfol yaba yaturuka muri Baraka, bikongera gutera ikibazo gikomeye cyane ku barwanyi ba FARDC baba babuze uburyo bacika icyo gitero gikomeye cyane cya M23, ibyakongera kubana ikibazo gikomeye abarwanyi ba M23 ba FARDC ku buryo bwo gucika ku mirongo y'imbere ku rugamba nyine ngo bareke ko barokoka. Ibi baba ari umutego ukomeye cyane M23 yabateze, kandi kaba ari agatego gakomeye ho gukomeza kwiyegereza ibyo bice cyangwa gukomeza kugenzura ibyo bice mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, bizakongera kubana igihombo gikomeye abasirikari ba FARDC na FDNB muri kino gihe kitoroshye cyane cy'ibitero bikomeje kuvugwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Dukurikije amakuru ari gutangazwa muri kino gihe muri iyi ntambara, dukurikije n'ibiri kuvugwa cyane cyane ku butaka bw'iki gihugu cya Congo, hari ibintu byinshi byo kwitondera cyane cyane ku mirongo y'imbere. Icyambere, FARDC ifite ubushobozi bwo gutsinda M23 muri izi nzira zose. Cya kabiri, ese ntabwo haba harimo agakino ka politiki na diplomasi uburyo buhambaye M23 bari gukina umukino ukomeye ikazahita yatakwa bikomeye cyane n'ibihugu byose, bitewe n'uko ngo impamvu iyi ntambara bazaba bamaze kuyisenya ari FDLR. M23 yakomeza ku butaka bwa Congo, FDLR itakiriho bakayizira no bakayirasa bivuye inyuma. Byose birashoboka. Iminsi y'imbere izatubwira byinshi. Ndagushimiye, ugire ibihe byiza, amahoro, ishana merwe kuri wowe. Salam shalom.